North Korea chuan anram mar chaklam sinpo arukin sipai longchol mun underground naval base asiam ti researcher Jacob Bogul chuan asoi Bogul chuan he thil hi satellite thlak manga fin fiana anei thu soin he mun hi North Korea sipai ten anin do long an siam thana turle poimo danga an man thei tur ni in asoi ani indo athlen pal thut po biru na tur mun thatak ani thu asoi bok North Korea ho tu pa Kim Jong Un chuan tunlai changkan na manga aram sipai thuam that atum chhomek zela hemi konga po sum aseng na sa hle ani Kim malak na kal zela he naval base po hi siamani ti Bogul chuan asoin Kim chen na in atang poin ahlalo ti asoi bokani hemi rual hian satellite thalaka alandanin naval base siam hi thattok lo na aom nia soyania Kim hian asipai tele defense mun mate thuam chakna turin sum tam tak seng ma se abikin underground facility ho an siam dan chu afu tok lawani tin Bogul chuan asoyani leinoya defense mun an siam te hi alu na afu lo veka melma ten alu na hi anti chia chuan man tlak lawin om thei vek ti asoi bokani United States chuan India le China te chu ramria boina an nei mek boruak ti ziaw mani theinan abiak ve thu President Donald Trump chuan asoi thilkhir khan tak mai ania India kan bia China kan be boka har sana lian tak an ne ani ti in Trump chuan asoi ani enge thil thleng tur zel kanenanga tranpui kan tumdon ani ti in India le China in kara buaina chungchang chu asoi bokani tunhaya China le India in ti buaya Trump administration te chuan India lam on zokin thule hla an nei zokani India sipai somni lai chu Chinese sipai te nena Galwan Valley Ladakha in ti buaina nunna chan anoma US intelligence te chuan China sipai somthum panga chuang an thi ni in an soibok United States chuan China chu India nena ramri buaina oma amo puzoka Indian coronavirus beileta abuai lai hun remchanga manga apu bokani PLA People Liberation Army te hian ramria buaina hi an tranzo kani South China Sea ral thuamin athuam towa territory te arama achaluya tuipui kongtin te athunun na hnoya da atum bok tin US Secretary of State Mike Pompeo chuan asoibok Karkalta zirtop nia sanghi somni Copenhagen Democracy Summit neina Europe and the China challenge ti soiho na Pompeo chuan Chinese Communist Party te chu rock actor ti in asoibokani ama point White House press secretary chuan President Trump chuan India le Chinese te buaina ngai ven renga ariat thualo soito boka June ni nia Trump le Indian Prime Minister Modi tena telephone manga in biak na anneya po Indo China ramri chungchang hi an soidun tin Mike Enani chuan asoi boka Trump le Modi te in lai china thatak le inrin to na thuk tak an nei ani tin Al Mason co-chair of the Trump Victorian Indian American Finance Committee chuan asoi bokani India top zonga tongin Texas Congressman Lance Gooden point China chu rin thei ani lo thu asoi boka China le India in lai chin na a chezonga akal mek lain China chu achena sajok le du chezoka atanga ni tin Republican Congressman chuan asoi bokani Senate Flora po Senate Majority Leader Mitch McConnell chuan ramlak antum nakal zela PLA te chuan kumsang khazakwa somruk pahnia indona an nei nuwa China le India in beina nasaber athlentir ani tin asoibok US expert te chuan China che dana wangin India chuan China angai theilo na atilan zual anrin thu soin tun boina thlen ma po hian Indian strategist te chuan China in vaibung na chu India in foreign policy challenge anei len berani in an hmutoni hei wang hian US nena in theina asiam bok tin Jeff Smith The Heritage Foundation think tank chuan asoiboka US partner te pawvaw hian so khok ani zela ngai tin Jeff Smith chuan asoi zui bokani Juni som panga khan kumsang khazakwa somruk pasari nuwa India China ramria tharum thona nasaber thlengin India sipai somni nunna anchana inti boina mun hi Galwan Valley ni in kumsang khazakwa somruk pahnia rampani indona in beina mun ani Juni sompakwa khan Chinese Foreign Ministry chuan thu chua siamin Valley pumpui chu Chinese te thunun line of actual control huam chunga omani tina soya China sipai People Liberation Army te point China chuan Galwan Valley region hi nei tu ni na ane ni tin asoiboka India chuan China thu soi hi soiwar le pom theilo tin asoi thungani
Galwan Valley hi tlang oi tak galwar luya in kho thla karchia omania he lui hi aksai china hnar nei ni in chu China lam LSC huam chunga omania lui chu ladaka luang lutin India thunun LSC china siok lui afinani he valley hi khothlang lama ladak le khochak lama aksai chinin kara omni in China in Xinjiang Uyghur Autonomous Region huam chunga omania khothlang lama chuan Siok River le Darbar Siok Dawlet Bek Oldi Road apoa khochak lama hian China a kongpui poimo tak Xinjiang Tibet Road tuna G219 highway atanga hlalo taka omani LSC hi Galwan le Siok River in Finalai mar saklama omania India le China tena tun hnaya patrolling an nei ngun nalai takani ma se chu ni sompanga a boina chhuwa hnuwa China chuan helai valley pumpui an lampang LSC huam chung song chu andrama an chiar ta ni me thatiar lama tang khan China chuan he valley khothlang lama Galwan Siok in Finalai LSC a Indian kongpui sial chu lo soi selin alo do dal towa Beijing chuan LSC andram huam chung valley pumpui chu andram manga chiar to in chu chuan khothlang lama po Siok River a thleng deuh thowa India chuan China thu soi hi war lutuk le pom theilo ati tak chuani Chinese map tambera Galwan River hi China ram chung lama chiarania ma se a in Finalai chu chiartel le Thailand ani ngai lo hei hi India in LSC a hmu dan le thlir dan nen po in milania ma se tun hnaya chu ti dang lamita in Chinese map kan hmu tambera Galwan River pumdeu tho hi China in arama chiar ani tin M Taylor Gravel chuan a soyani ain millo om chun chu Galwan River khothang lamber Siok River nena anin Finalai ania helai bia kilometer tamlo tak te hi China ram ripi lama chiar ani tin a soi map sang te chuan an soi dan ainang lo thunga kumsang khazakwa somre le pakwa khan Manoj Joshi Observer Research Foundation chuan khati laya premier Joe en lai chuan sang khazakwa somnga le paruk map chu ram ridik tak Thailand na ati thu asoya eme pa hian Galwan Valley pum hi India ram anga chiar ani ma se jun sang khazakwa somruk khan China chuan map thar ti chuakin chuta chuan valley pumpui chu aramangin a chal ta ni November sang khazakwa somruk pahnia Chinese map siam thara po valley pumpui chu anram mangin a chala anua map ti chu zela helwi khothang lam top chu China ramanga an chal lo thung territorial claim le LSC hi thilinang lawani China in he valley hi aramangin chalengang ma se ram pani tena LSC an kalpuya in remna an lo siam to chuan he valley pum hi a huap vek thung ramanga chale LSC chu thilinang ani lo LSC ti chuan ram pani tena an thunun chin soina nia an ram chal jong chin soina ani lo entirnan India chuan aramangin LSC pel rakin aksai chin depo aramangin a chal veka ma se LSC hnuaya India thuneina chu valley puma ani LSC hi ramri kham chian ani ngai lo shimshima hei wang hian ngai danin nan lo na hun khat chau ni lo hun shan ni in hei wang hian boina po om thin ani reng ani tuna chuan China in khautaka Galwan Valley aramanga a chiara a chet ala hi India ngai dan chuan LSC enga ma ngai lo na chi ania kumsang khazakwa somkole Pathum Khan Border Peace and Tranquility Agreement an lo ziak towa India le China chuan ram pani te LSC te khautak le za taka ken ko turani ti bo chiat na ni hein rem na hian LSC rem ti na le pom na kumsang khazakwa somnga le pakwaimo sang khazakwa somluk pahnia line of actual control mo poni se pom na akok veka heba ka hian atulani chuan ram pani ten line of actual control en fel dunin an ngai danin an lo na te anen fiat hiang ti ani bok LSC chungchanga hian kumsang khazakwa somkole paruka agreement on confidence building measures le anua in rem na sang po fel taka zialanania mase China chuan heng te hi anam nula western sector map India hne na apedu lo zui bokani COVID-19 chungchang thutam lote belle lok tiang Russia rama COVID-19 awangin Dr. Zanga don lai anthito ti anram chung Federal Service for Surveillance in Healthcare Trisial naram na tho dan zir chiang tu pol chuan juni som pariat khan an puanga Russia hi COVID-19 laka in buat sai na tha an nei lowa atir te atangin har san na an to ngal pangani an har san na te chu Sri Lanka in ven na thuam PPE tlak cham na te ani thu he an pol ho tu ala samoi lovai chuan a soi heng har san na hi sarkarin theito pa chin fel tumin abeya tuna chuan har sat thu thelu po atlem so takhop mai ati bokani juni som pariata athu soya chuan
voin hian virus dar mek hi ala to bri love mi nuai nga chuang an ladam lo meka sang sari zanga chuang an thi to boka chung zinga zali somria le pakwa chu dam doi lam thok tu te an ni ti na soyani